Hakabayade bakajinyo vote na kabenta ka KHADC election kabanlong haka arpusaw Tarik urampang arjar arpusan ha office ka Deputy Commissioner East and West Khasi Hills District. Na kabenta ki Artlik District Council Constituency, Kamairang Nong Cloud District Council Constituency, bat Kaparyong Mount Hatrashan District Council Constituency. Nakaliang ka office terekam u Superintendent of Police East and West Khasi Hills District Kumshibenta ban omdon kinu kijing penthut bat bakandon kijingyat bet jingyat renti ki kali lapen bet ikirukomyat ki kali ki bawan na Shillong Shanongston ken habanyat Lyngba ke Surok Civil Hospital sha PHE office sha MEECL office bat mi sha highway Mairang. Katba ki kali ki bawan na Nongston sha Shillong ken habanyat Lyngba ke Surok Mawsawa sha ti pedang bat mi sha Mairang bypass namar balabo no entry ke Surok na Shillong Nongston highway ha ka Shinong Sangshong kumjuru ke Surok na Nongston Shillong highway ha ka Shinong Mawsawa bat kini kejing penyat kan sedang naduk kapor nyo bajimen step hadu banda dep nyo vote.